Dobrodošli u današnji snimak. Ja sam Lud Assassin, a danas igramo jednu igricu koja se zove Town of Salem. Prvo da vam kažem šta treba da se radi u ovoj igrici. Znači, zavisi od posla kojeg dobijete. Ako ste jedan zlik, trebate da ubijete sve. Zavisi, vidjet ćemo. A pokazat ću vam, samo ajde sada krenemo. I da vidimo koji posao ćemo da dobijemo. Oprostite. Ja sam da čitala. Ok, tu su neki novi likovi. Ova igrica može full da se skine na Steamu. Ako hoćete možete i na internetu kao što ja. Sad čekamo da uđu svi. Maksimalno treba 15 igrača da uđe. Evo ga, ušli su. Krećemo za 7 sekundi. 3, 2, 1, polećemo! Znači, sumničan funk, tako se zove moj lik. Funkura, funk! Ajmo sad, da piše example John Smith, ne John Smith, John Funk. Kako se već John Funk. Izmislio sam. Ne znam da li to prezime uopšte postoji, funk, ono. A ovdje još 2 sekunde. Evo ga. Sada tu dobijemo posao. Sad ćemo da imamo. I Jester. Ajde. Piše, your role is Jester who creates alternate foods like gold to be publicly executed. Tip your transport checking 2 players. Then cousin player the target on the targeting order. Ok, tu ti nam piše šta. Nikad nisam na nje bio Jester, mislim. You in the town? Mafia, survivors, serial killers, werewolves, vampires, witches, earsonites. Okay. Trick your town into voting against you. If you launch it, you will kill one of your guilty warriors for a night. Aha. Ajde. Znači, jedan sam bio Jester kad sam bio executor, pa sam postao Jester. Sad prelazim, znači nadam se da me niko neće ubiti, pošto može da me ubije. A ja sam 14. po redu, ne verujem. Ali najviše šanse imaš kad se prvo ono. Ja sad ću znači, molim te, ne. Dobro je, preživjeli smo već. Toga jutra, dan 2. Neki likovi su umrli. A tu možemo da napišemo posljednju želju. I'm not want to do that. Sorry. I want to be please. Got it. Okay. No. Okay. That's where you can die. I am hell. Haha. Da je mamo. Evo ga. Molim te, dajte. Što to reći? Da.
O, ma daj. Ne, ja ću da ubijem zašto sam ga ubio. Okej. Sada, don't kill me. Neću ništa, reći stop random launch. Google ti. Me baš briga. Ja sam zao. It can be trap. Ama daj. Zašto? Okej. Možda mi se neko bude ubio, mislim ako sam sjela tako. Da brate. Se ne mogu zašto ja nikim ne mogu da pričam noći, jeste nema tim. Imaš Mafia tim, tu spada Godfather, Framer, Mafioso, znači tu spada u Mafia tim. Harambe je izašao iz igrice, mislim. On neće moći ništa ne samo bot, neće ništa ni raditi Sad Justice sam njegov lik. Neće moći da se odbrani, ništa. Vidimo. Cubeson, Harambe i Beast su umrli. His stupid bird serial killer working fine. Oh. Don't. Sad da možemo da govorimo. Haha. Molim, a ja u stvari želim da me lantriju. Mislim, to je sve. Sad ćemo da vidimo. Or mislim se to sam dobro ukucao, ali molim, dajte mene. Nekako skontim. A kako su me provalili? Sad ako serial killer ubije nekoga... Ako ubije nekog serial killer, onda... Možda će da mi poveri, ne znam. I am bio nema. Fuck. Evo ne. Zašto? A kako ja da umrem preko noći?
To je bio doktor. Brutalno! To brutalno. Zašto mi je to uradio? Pa dobro. Ali moj tim će da pobedi. Valjda. Ja mogu da pobedim za nekoliko. Ćemo da vidimo. Sada on je Diffusion, pričaj malo. Ko bi to mogao da bude, ispitujem. Ne mogu da vidim mene da pričam. Možda ima neko ovdje što je medium. Beast je bila medium. Sad ne mogu nikom da kažem. Znači, it was on its send someone to trail, ok. Doktor. I didn't do anything. Ok. Sad to malo preispituju. Da imamo ko će otići u zatvor, ok. Imam job. Možda ima još neko vidio. Haj. Ko? Čekajte se. Koji sam vidio. Niko ne odgovara. Ok. Umrli su. Yes. Now. That was njima je bila Jester. Ok. Znači danas bi trebalo da izađe još epizoda Robloxa posle ovoga. Give off Lamar to Maxus for his amazing workout. Really? Haha. Ok. I'm circular. My name starts with the letters B or D. Ok. Vidite kako ovaj kuću imaju. Ko je to bio? Ne sjećam se. Moja kuća je evo tu. Ovdje sam ja bio da. GF. Ok. Ja mislim da je možda Dud. Pošto... Doktor... Anta. Oni. 100%. Kosa na nibos. Prepornica. Ok. To imaju ovdje. Taj imaju ovdje. Ja ne mogu da voltam. Zato što nisam živ. Kosa na nibos. Misle svi na njega. Može. Very good, Mr. Jailer. Čini jeste? Ko je Jailer? Znači 5. Ništa interesantno.
Ok. Čekajte sekund. A sad je bolje efekt. Ja mislim. Evo, Fear the Cold. Antevatska ovlast. Trojica su njih ostala. Dud je 100%. Dude S. Sto posto je on. Stop this serial killer. Jedan Doctor Strange. Found the next dead body. Ok. Doctor Strange roles investigator. Sad. Well then, what's your role? Okay, come on to this. Pa Dud je. Nema ko drugi. Ma on će da ide. Putem nas je mislim 2 da bi poslao nekog u zatvor sada. I on će da ide 100%. Mislim. Nema ko. Ajde, zašto neće ovaj? Ajde, Bill Nye. Što? Ajde. Ovo to je. I vreme je da se ovo završi. Sad ne znam šta je Dud. Možda je serial killer. Ne znam da li ja mogu da pobjedim. Ima da sam bio Agent Funk. Dosta. To mogu da im svoj Dead Note. Mogu da prečitam. I znači da se zabilježila lunch Bill please. Ma. To ideš u propast. A ja kažem, guilty. I metav. A da. Ok. What happened? Ok, neko njih dvojice. Sam. Damn. Znači neko dobije neko. Jel' tako? On je ubio njega. Ne! On je bio ubica sve vreme. Sad ne znam da li ja pobeđujem. Sad ću vidimo koja je on bio ovaj. Rol. Sad ću vidimo. Dobro, on je bio Godfather. To znači da ovaj Town Lines.
čak da ja pobjeđam oko tamo. Ja nisam pobjedio. I to je to od ovog snimka. Ako vam se svidio, lajkujte, šerite, komentarišite. Ako ne znam da li vam je bio dosadno, ako nije što da vam radim, izaći će još jedan snimak, možda mislim da neće. Sutra će da izađe još jedan, znači svaki dan je jedan snimak i to je bilo sve od ovog snimka. Ako vam se svidio, lajkujte, šerite, komentarišite i pozdrav!